Салам достор, биз менен англис тилин үйрөнүп жатканыңыздарга абдан кубанычтабыз. Бүгүн сиздер менен to have gottун present simple'да колдонулушу жөнүндө сөз кылабыз. To have бар болуу деп которулат. I have менде бар. You have сизде бар. Have present simple'да формалдуу жана оозеки сүйлөшүүдө колдонулат. Мисалы, I have a car. I have a car. Менин унаам бар. Ал эми he, she, it менен have эмес has колдонулат. Мисалы, she has a phone. She has a phone. Анын телефону бар. Келиңиздер, бул таблицага көңүл буралы. I have two brothers. I have two brothers. Менин эки агам бар. You have a child. You have a child. Сиздин балаңыз бар. We have a sister. We have a sister. Биздин эжебиз бар. They have grandparents. They have grandparents. Алардын чоң ата, чоң энеси бар. He has children. He has children. Анын балдары бар. She has a friend. She has a friend. Анын досу бар. It has a problem. It has a problem. Анын көйгөйү бар. Достор, өзүңүздөр байкагандай, эгерде сүйлөмдө he, she, it боло турган болсо, have эмес has колдонобуз. Англис тилинде көпчүлүк учурда оозеки сүйлөшүүдө колдонулган have'дин татаал формасы бул have got. Have got деле бар болуу деп которулат. I have got менде бар. You have got сизде бар. I have got a laptop. I have got a laptop. Менин ноутбугум бар. You have got a bike. You have got a bike. Сиздин велосипедиңиз бар. Ал эми сүйлөмдө he, she, it болсо, have got эмес, has got колдонулат. Мисалы, it has got pockets. It has got pockets. Анын чөнтөктөрү бар. Келиңиздер, бул таблицага көңүл буралы. I have got two brothers. I have got two brothers. Менин эки агам бар. You have got a child. You have got a child. Сиздин балаңыз бар. We have got a sister. We have got a sister. Биздин эжебиз бар. They have got grandparents. They have got grandparents. Алардын чоң ата, чоң энелери бар. He has got children. He has got children. Анын балдары бар. She has got a friend. She has got a friend. Анын досу бар. It has got a problem. It has got a problem. Анын көйгөйү бар. Эгерде сүйлөмдө he, she, it боло турган болсо, анда have эмес, has got колдонобуз. Have менен have got бирдей эле мааниге ээ. Have формалдуу түрдө колдонулат. Have got көпчүлүк учурда оозеки сүйлөшүүдө колдонулат жана грамматикалык жактан туура болуп эсептелет. Келиңиздер, бул сүйлөмдөрдү салыштырып көрөлү. I have a ticket. I have a ticket. Менин билетим бар. I have got a ticket. I have got a ticket. Менин билетим бар. She has parents. She has parents. Анын ата-энеси бар. She has got parents. She has got parents. Анын ата-энеси бар. Экөө тең бирдей эле мааниге ээ. Достор, бул таблицада have gottун кыскартылган формасын көрүп турасыздар. I have got. I've got. You have got. You've got. We have got. We've got. You have got. You've got. They have got. They've got. He has got.
He's got. She has got. She's got. It has got. It's got. Келиңиздер бул сүйлөмдөрдү салыштырып көрөлү. I have a cap. I have a cap. Менин баш кийимим бар. Кыскартылган формасы I've a cap. I've a cap. Менин баш кийимим бар. Кийинки сүйлөм I have got a bike. I have got a bike. Менин велосипедим бар. Кыскартылган формасы I've got a bike. I've got a bike. Келиңиздер өзүбүздү сынап көрөлү. Сүйлөмдөгү боштуктарды have got менен толуктаңыздар. I a car. Менин машинам бар. Бар деген сөз англис тилинде to have азаматсыздар. Ал эми сүйлөмдө to колдонулбайт. Демек, I have a car. I have a car. Менин машинам бар. Кийинки сүйлөм She two sisters. Анын эки эжеси бар. Анын эки эжеси бар. Бар деген сөз have, ал эми he, she, itте азаматсыздар has колдонулат. She has two sisters. She has two sisters. Анын эки эжеси бар. We many friends. Биздин көп досторубуз бар. Биздин, демек, азаматсыздар have колдонулат. We have many friends. Кийинки сүйлөм He got a key. Анын күлүчү бар. Айтып өткөндөй эле, азаматсыздар he, she, itте has колдонулат. He has got a key. It two ears. Анын эки кулагы бар. Анын he, she, itте азаматсыздар has колдонулат. It has two ears. You an umbrella. Сиздин кол чатырыңыз бар. You have колдонобуз. You have an umbrella. Сиздин кол чатырыңыз бар. Кийинки сүйлөм Our car got four doors. Биздин унаабыздын 4 эшиги бар. Биздин унаа, демек жекелик санда 3-чү жак it, he, she, itте have эмес has колдонулат. Our car has got four doors. Our car has got four doors. Биздин унаабыздын 4 эшиги бар. Бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Сиздерге тапшырма даярдап койгонбуз. Төмөндөгү шилтеме аркылуу кирип, тапшырманы онлайн аткарып жөнөтүңүз. Кийинки сабактан көрүшкөнчө.